at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Mayap agat panapon ning Dios po karing kay katamong kakaluguran, ini po ing programa ning radyo ning Arkidiyocesis ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin atin tamong pamikatagon, ban makiramdam karing burinang idake kay katamo ning kay katamong arsobispo, misan po king pabulan. Ding maulagang kapag masosyan at kapabaluan patungkol king katamong kasalpantayanan. Abayan taya ing katamong arsobispo king kayang pamangumusta kay katamo kilub na niting meto nga oras. Ini po itsinsinugid kay kayo pong akayan tabi. Antimurin ning katamo pong arsobispo ngening kaorasan IT. At yuya po ngeni, Kenny, ingke katamong arsobispo at paboren ke pong mamuge at magpakilala po kay kayo. So, mabiya ko po yung maya po oras kay kayo at pamangumusta. Pilan mo rin na bulan. Months, opo. Bulan February po ing last. Tamo Miki, tuli na niling nakala schedule. So, mabiya ko po yung maya po oras at sana at siya kayo king masanting at maya pa kabilian. At akala salamat po kay kayong pamakiramdam. Ayan po mong, kumusta naman po ingke kayong abanggit yupin po, busy schedule, so makananuyo pa pong ahahandle, ingke kayong pamaging busy ne mong. Well, ito mo, mag-schedule, pupunta Bataan, uling administer kay Papin, at least 4 times a week, 4 times a month. Lalong-lalo na itang patse second Monday, atin lang recollection kanita, and then I give a short input. Then afterwards, meeting the Rempari. Aside from that, and kahit in major celebrations, meetings, so kaya usually kumpil. Anyang may kumpil kami Friday. May lang 700 din. Kinumpil mga anak. 3 batches. So, it's part of kaining pamagserbisyo. At kaya katamo naman, so far, Kenny, then kaya katamong meetings with the pari and for other activities, kareng parokya, akay naman makapag-schedule na. Pera naman po, talagang dikit-dikit lang kanyan. Mong, ewari po, ing metong mo naman pong diocese, ing Diocese of Tarlac, ne? Ako tangkupin po kay kayo nandin na may walaya po ing karelang obispo, pilan pa mo pong bulan ing milabas. So, ing Tarlac po, metong niya karing kay katamong sufragan, ne po. So, mong makanano po ito, may papabanda kayo naman po ka rin? Waning kay, pero malagad naman paminsan-minsan, uling itang karelang diocesan administrator ka rin, kay Pasaopia, o kaya when it comes to canon law, makanyan, re-refer kay Monsignor Bongpangan to guide him. Siyempre, potang makanyan, mo naman balong, and even andyan ako when it comes to canon law or canonical provisions, makanyan, mag-resort ko rin ka nga pong bong. Ayan po. So, sasawp ka rin. Ayan po ne, ing busy schedule ng kay katamong Archbishop. Anya, mapalad mo po at ngayon gat pa na po na ini, akayabe tayo pong pasibayo. At para po ka rin ating buring ikutang at makiyabe po keniking kay katamong programa. Ipadalayo po rin kaya kayong greetings o nanuman pong buri yung ikutang king kaya katamong arsobispo. Mag-text kayo mo po karing kaya katamong text line numbers para po king Smart 0918-351-8282. King Sun po 0942-357-4268. Maka-live tamo mo naman po king Facebook. Munta kayo mo po king page ning Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM o kaya po ing www.facebook.com/official.asfradio.
Pakibanggit mo naman po, ingkay kayong parokyang kabibilangan, ban kanita adi nan taya namang maya pa oras, ingkay kayong parokya. Paki-follow mo naman po, ingkay katamong Twitter or X account at radio_ASF. Ing Instagram account tamo po at ASF Radios. Para po karingkay kayong buring ipa-advertise kaniking katamong radio, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com o kaya po maus o mag-text king 0949-609-5478. At karen pong bisang mag-donate para king katamong radio, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita taya naman po karing aliwapang tao atin tamong radyo amakasaup king kekatamong biya kasalpantayanan ban kanita lalo lapang dakal ding kekatamong kakaluguran. At syempre po uling malagad mo pong malagad akayabe tayang kekatamong arsobispo etane po palambatan mong at syuta na po king 27th day ning bulan ning Mayo at karen pong may alabas sa yaldo ikita na la po rin ning kekatamong may magsagala po. Para po kekatamo ing bulan na kasi ning Mayo makaparikilya naman king Nuan a Virgen Maria at makalubya pamurin king panahon na po ning pangasubling mebya reta pong minunang Domingo nemong malyari pong idake nung nano po ing papil o lugal ning Nuan a Virgen king kwento o king panahon ning pangasubling mebye. Okay. So muna siguro nung pansinan tamo yung meging biyena ning Virgen Maria nya mo ulagaya uli na ning kayang pamakyugnayan kang king ginatay Jesucristo kaya mi bait at minantabe at inimpaman ng tabi na pamakyabe na ng Virgen Maria mayari kitang lalam na ng krus. Ulang niyang makapakoy king krus ang ginatay Jesus siya ka rin makatalakad siya. At kay Batnanita anyang Matea mikudkut may kiyabe ka rin disipulo at ilang panayan. Saan yung panayan da ngayon yapin yung bunga na ng gewa na ng ginatay Jesucristo bunga yapin yung Banal Espiritu. Kaya ing Gino, sinabi na ka rin kayang apostol, panayan niya ing kalam ng Banal Espiritu. At yung Virgen Maria, minayaya kaya beda ring apostol, manalangin, bangkanita, yung Banal Espiritu yan tanggapanda. At kaya ni kinayaman na akakit na maulaga ing indong Birhen, makanay maging konsistensya kayong biyena ng ginutamong Heso Kristo. Kasi patasabihan tamong pamanyubling mebye, ilalawin tamo kayo ni alwa mo itang Jesus may tesin bling mebye. Ali, itang buong ng biye, ni nga pong Gino. Na yung pupunto na kayo ni, itang biye nga ita, ipepain na ni nga pong Gino, at detang tutuki kaya, managumpela mo naman. Managumpela. At itang karelan tagumpay, apinin, pamakisan metong da, kening pamanyubli ng mebye, ning apong Gino. At yung peka mo muna dili karete po sa langaliwa na nangindong Birhen Maria. Upin din kaya po talawan tamo yung kakatamong debusyon. Halimbawa, patsay Mayo at nakarakala piyesta. Intutunan nini din kaya regalo ang piyesta, linubdala mong May, uling na yung kaya babagyo, lalbog, makanyan karetang original ng piyesta niya. Gawarang ulang Mayo. Bakit? Uling ating pupul kanita. Nga bala mo, piyestan dilang mga aliwa, October 7, Santo Rosario, aning makalbog karel, bawa, ating lugar king kay Santa Maria, king Makabebe, magpiyesta la May 1. Pero, yung piyesta Rosary. October 7 niya po. Uling lalbog ka rin, talala ka nung harvest. So, makanyan. Pero importante, yung lawan tamo, yapin yung kakatan debusyon king Birhen. For the past few days, few weeks even, ating minta ka na akong pagawalan chapel. So, at sinabi ra ka na ako, Bishop na, imburi misanang gawan patron, yung Mother of Perpetual Help. Magkay kumakanyan na, ote tayo alilan lagyo ako, nano po lagyo nga na, Mother of Perpetual Challenge siya ako. At yung pong makanya na, ano lawin tayo, suryan tayong Biblia, itang diwa, tsuya ka rin. Kasi rin kaya itang
okay yung Mother Perpetual Help, antabayanan na katamo. O na yung kay, bala mo yung maging bunga, so paano ka ng birhen, so paano ka, bala mo, mabibaby ka. Pero nalwen tayong biyanan ng Birhen Maria, it's a real challenge. May itong challenging kay pinapintang inganak mo papatende, tsaka kan makapakuyat, di ka makatalakad ka rin. Man mangulisak, man may bungsol. That's a challenge. Challenge na hamon niya kay katamo, no makananong patutuan in kasalpantayan. At yung pamanukita kang Kristo, lalong-lalo na po ang marap ka keng karanasan o sitwasyon bala mo, hopeless na. May itong yang akit tamo ken, maula kayong Birhen Maria. Yapin, karampatan mo itang atin tamong debusyon kaya, pero alam tayong debusyon tamo nang maliliyari. Kaya pamanukita mo kaya, kawangis tayo kaya. Opo, Nemong. Recently po, apa pa nalben ko la naman king dalan, reni pong magsagala, Nemong. Uling yayampang depin po ining sagalang ini, especially king kakatamo pong Birhen Maria. O neng mong neng kayo po apansinan ko mo naman, ot bala mo itang dapat solemn a procession. Neng kayo magiyang bala mo, masiglayo, tas kukulyola makanyan. So mong nano po wari itang istong gawan po tang timo makantang prosesyon. Para ka na ako lalong-lalo na siguro keng parokya, potang magpiyesta makanyan, masanting nung atin lang catechesis. Mag-aral. Huling napon, pigmasosyan tayo in Trinity Sunday. Pisabihan siya nung pota, metong yung misteryo. At pota pisabihan niya yung biye, metong yung misteryo. Ulit, kaya tayo nga pong gano'n. Tamo sasawang migugunam at makiramdam kayo. Uli siguradong package siya, package siyang mahulagang bagay, andyan pang karening kaya katamong panigagawan. Niya kailangan may kukunam. Niya po ang ating piyesta, metong sigurong gawan niya pinitang luklukin pari, amporeng leaders, luklukla, ot kagawan tayo ni last year gawa tayo, but this year, nano kaya yung buri ng pakit kaya katani nga pong gino o paggawa kining gawan tamo ngayon I don't think ulitan tayo mo itang last year or even ulitan mo itang last year pero aliwaya kabaldugan. Lalo yalalalam. Even kang marriage makanyan. Day in, day out, you do the same thing but there is something na sabi mo dapat lalalam. Itang kabaldugan, kabaldugan na nimbiye, pamikalugod, sumangid na rening pare gagawan. Malawi kami. Pwede ko magmisa ng magmisa, pero nakabaldugan na ng misa. Ang kapotang misan, sumawa na ako Napin, potang magmisa ko, nung ako nalalala mo yung pamanintindi ko, nung nano-nano na mo yung kadakong gawan. Nung nano-nano mo yung kadakong iad. Ang kapotang bandang talwi, akit mo, taliwas na keng liturhiya. Tang makanyan. So, kaya katamo siguro, panagkat ko, kaya kaya katamo leader, siya pintang mitipon, migunam, at abe-abe manalangin, kiramdam. So, magpiyesta tamo, nano kayong pagawa ni nga pong gano'n kay katamo. Para bang kanita po, tang abe-abe manalangin, bunga na yung panalanginin, makanano tayong gawan. Itang makanyan. So, of course, nang kaya, tapin, ba't ko naman last week, bataan natin ko kipit ngikit ketang kay bala mo, sagay lang na. Datang makanyan. Of course, ing punto ka rin, pinitang, we really need formation. We really need formation. Uling, potang, ing manigobra na mo, yung feelings, o yung bure, makanyan, ang ganang, nang maliyari. Kaya tangaldo, pepadala na ako naman text nitang metong obispo kasi ating atang prosesyonan ng Birhen, kaya tang metong parokyo. So, kakantara na nito, itang Hot Babes, dano la reta? Reta pong Biba Hot Babes, retang girl group reta. Kantala, kay batim Birhen. Inaus kayo ng pari, father, nagpaano yung isang obispo, sabi na, makanyan na, obispo na, sorry po nga na,
tutupo gewara yan. Pero yari na kay pauli ni ana itang yuli da ne kanu kay. Siguro pakicheck mo na mo ako ulimpota. Misaning makanyan balam pikato lan niya mo. Alaning sasabihan kay kung biyeta mo ing Birhen Maria. So ene bala mo Mother of Perpetual Challenge. Kasi ing meto nga Indo, tutudyakin kayang pa nga Indo, potang tutuan tamo. Potang harapan tamo, yung kakatang responsibilidad, potang maging kawangis tayo. So, ito siguro yung meto nga kayawasan. At mong siguro po masanting niya, uling paraya po iniking kaya katamong birhen, po siguro mawawala itang pa mga diking rosaryo, kabang magposisyon po. At ita naman po siguro talaga yung mas akma kaysa kitang neng kay atin lapong banda yet kay nang kasiglay itang karelang titigtig to the point na atin na itang mag-cheer lang gugulisak na Wow. Ang papupotang pauli, although pauli na, kaya bede pa mo rin ng birhen, medyo karinda na bubugnos itang sayara na. Siyempre po nempin po namang prosesyon. Tsaka mo siguro, masanting mo naman po sigurong paganaka itang ingke katamong sa gala o Flores de Mayo. Mo po baga challenge ning palaguan. Pong pasantingan gown. Wow. Siguro may ito nga masanting like for example, kaya may ito nga barangay, then katoliko, yan nakasanting. Pag may ito nga barangay, kaya ba tatin Chapel Pastoral Council, padang kaya misan mag-meeting la rin tao. Nanong nga sabi yung kaya katamong pamagpiesta, yung pamamaralan, nani nga kakit yung maka-inspire, nani nga kakit yung makalungkot na paralan. Okay? Misusopan kayo, kaya kasalpantayanan. Bang kanita, po nga kakit ito, kaya pamanimunanan ng pari, itang ibalik ya, itang diwa, nani kaya katamong prosesyon. Kasi rin, prosesyon na rin, wala mo, kaya katamo, beto nga papasyag na nini, at inang minuna kay katamo de santo. There's a procession deng santo. Itang tutukita mo. Nukar niya mirasita. Kimbanwa. Nya kaya ni po, bala mo mag-anticipate na. Nya nuluban meng amiyaya luwang kantang ka medyo, nukar niya papunta yung prosesyon na iniya mo itang makanyan. So, yung prosesyon really, kaya katamo bala mo actualize ta ng ngeni pa, bala mo anticipate ta na ka rin ta papunta. At ninong kaya katanto tukya, nila pende ni Santo. Makanyan. Importante, potang mag-celebrate. Nawari kayong klase, potang tuturo ka class, at syuta na kayong page 2. You are on the same page. Ngayon itang metong, nung tambing nga tiyo kitaya pa ang page 1, siyempre, ko mikaintindi. So, dapat siguro, may ito nga masanting gawa na paralan, makananon din tawa, they are on the same page. Bang kanita, potang mag-celebrate ka, ako makiabi ko kang prosesyon, kasi hining kabaldugan. Opo. Mo itang, kalamba na nga prosesyon na yun itang makanyan, at least makapagkahay ko, makaguli-gulisa ko nga mo. Itang atindangan kay nung atindangan isipan, o kaya buringgawan, pero makatudya katanggawan, makanyan. So ito siguro, meto nga, kaya mo, tuknang misip, kutang tayo sarili, nanang gagawa na nini. Kabud na mo waring makanyan, kayari na ito. Makanyan. So, siyempre, mo naman makaibiya tulay ito kay Birhen Maria. Uling, yung pagnasana ng Birhen Maria, itang may biya-biya tamo, kitang biya managumpi. At thank you po, Archbishop, para po king katamong kaduwang kutang. Kaniti pong banwan may biliya po, king kaduwang 26 ning Mayo, ing kapag masusyan na po, ning Most Holy Trinity Sunday. Napon niya po nano po indiwana niting kapag masusyan, at king may sabi pong Aldo, may pagmasusyan niya naman ing Basic Ecclesial Community Sunday. Nanula po rin kay katamong update, king kabilyan, ding BEC Kenny po, king kay katamong Archdiocese. So muna, pisasabihan tayo yung Trinity Sunday, yung Santissima Trinidad. Rin kayo mo muna tandiling isipan,
kaya yan, masakit yung explica yan. Metong yung misteryo yan. Pero, nga pong Ginoo, kaya batin eh. Migpakilala ya kasi Migpakilala ya makananong kapamilatan ng Jesus. Nasaan nga dinatang ni Jesus, alata mong Trinity Sunday. Opo. So, uli na ni sinugo ni Jesus, si Jesus, kapamilatan ng Jesus, kilala tayo nga pong Ginoo. Pepakilala na ingig pa yung may sugo kaya. At kaburyanan ingig pa, piningipakitin kayang lugod. Iligtas sila rin sabla. Aliwa mo rin Katoliko, ding sabla. At anyang magbalik king dati ng kabilian, uling baya pa may gintawa, tuning ginutay sa Kristo, uling Diyos yan So, anyang umeyang paitas, sabi na kayo magdili-dili, uling igpampo ako, padalami yung Espiritu Santo. So, pepakilala na, yan yung Diyos. Igpa, Anak, Espiritu Santo. At pepakilala ini, yung kayang sarili bilang makanyan, para ba anta panigaralan tayo? At makipagdebate ta ka rin aliwa. Ali. Noon pepakit na niya ako, buri ko, biyaya nyo yung sarili o kalupa ko. Munang-muna, kin Diyos metong yamu, pero ating nausan tamig pa, Anak, Espiritu Santo, itang relasyon na metong yamu pagnasan, pining mayap para king metong ketawan. So, yan mo naman imburi ng ipakita mo. Yapin, potang mangurus tamo. Imburi na sabi Anita, inimbyeho. Imbyeho, Anak, Espiritu Santo. Iwara niya may binyag tamo. Ibinyagan da kayo, ilagay ng pampo ng Espiritu Santo. Imburi sabihan, yung biyena ng Diyos, yung biyem. Dinakin ka. At uling biyene ng Diyos yung binyena kaya mo sasabihan nga intindihan mo yung buo mo sarili. Alimya na ako, kaya mo naintindihan buo. Uling, misteryo yan naman nga. Uling at saka kumuram nga pong Ginoo. At kaya katamungan. So, nung makananong king Diyos at tinigpa, Anak, Espiritu Santo, igpa, liwayang mi pa ako king krus. Okay? Kay ba't, ing Espiritu Santo, aliwayang migkasakit, king Getsemani, kay miyaliwa. Ipapakita mo ka rin, nakitang pamayaliwara, metong lamu, kayang karelang gagawan, pining ikakayap ng ganang tao. Itamo mo naman. Pero itamo nang kaya, itamo atang gabit ang aliwala rin ali. Tao ni, kaya buring kaya ba yan? Makanyin yan. Bubuhal ka daya. Yapin, masanting yung gawa ng Pope Francis, yung synodality nga na, kaya betamo, abitang maglakbe, and we listen. We listen. Kirandam tamo. At mabiyasa tang manahimik. Tanggapan tayong balang metong. Wari, balo na mag-synodal sessions kayo. Kaya ta synodal session, muna ang part, tang conversation in the spirit, may pag-istorya kayo, king diwa ng espiritu. Muna, magsalita ka tungkol kayong namakanan ng mga kakit. Inimpis sabihin. Kadwa, tahimik ka, pakirandoan mo naman din alwa. Sigurado nga ako, para-pareho. Kay ba nanita, katlo, tahimik kayungan, at sumangid na nitang kayong pamikakalwa, makiramdam kayong espiritu. So, pati sinabi tamong in Diyos, metong yung Santissima Trinidad, tatlong persona, buri na sabihan ni Diyos sa ini, at kay katamo, at iya kaya tamo mabibiye. Nya po tang mabibiye ka kaya nga pong ginunang kaya kaintindihan. Uliping misteri. At metong maragula para kanako kakulangan. Po nga sabi tamo, kakulan nga sa likutin taong yan, balo ko na yan. It's not true. Mo sabi ta, uling ating kang ating bayong akit kembiye mo. Uling mabibiyata mo kayong misteryo na ni Diyos. Nga po nga kakitang makanyan, ining misteryo ngayon niyang kakatang babiyayan, mababawas empate. Mababawas ing kayabangan. Uling, pag maragul na may ligtas ko, alika, may ligtas sa mo. At may ligtas ko, uli na ng gawa ko. Noon yung gawa na nga pong gino. Nya, kapag kumaban. Kaya ba nanita,
uling ining kekatamon Diyos, metong yung misteryo na, tayo adin ng limit. Ang gaya kini, ala na nga gawa yung Diyos ken. Wala rita. Susundo na pa mo tayo nga gawa. Nga po tang mabibiyeta mo, keng kay Santissima Trinidad, then, andiyan nga kitang kekatamong angganan, ng kekatang kagiwan, tama si Siralo, uli nga pong ginulang imposible. Soreta. At kedi Pilipinas, gawa tayo naman BEC Sunday ini, uling ken BEC community. Community. At nining lulupantang community, yapining community nigpa anak Espiritu Santo. Itong community ng itametong lapagnasan. Yapining kakayap nimbalang metong. Yung BEC, makanya niya talaga itang abe-abe, banta ma-develop in trust. Trust and acceptance kay community. Nya po tang ma-develop ita, karinya lulto, may yakit nga pong gino. Tanda-nanda mo kanitang minuna, anyang dening Krisyano magkumpisala pa mong darakal anyang akit dala rening nanlagire rempagano nyang akit dala may attract la bakit era sabi nito kapyesdan ng makipagdebate makiabeta karela ali what may attract la kasi sabihan da look how they love one another lawan nyo lao kasanting da pa may kakalugod why uling Santissima Trinidad yang bibilog karela, bibigkis karela. Nya, ultimately, watang mibiyabiyata mo keng lugod. Lugod na nigpa na kad Espiritu Santo, kanita tama kaya trap. Nya, kaya katamo, last Sunday, manapod, sinabi na ni nga pong Ginoo, meko keng mabilog ayato, gawan nyo lang disipulo ko resa blantao. Yan ang sinabing, kayo, magpagdebate kayo. Makilaban nyo, pakilaban nyo yung kasalpandayanan. Ali. Sinabi na, kayo, gawan nyo lang disipulo, kurentaw. At, siyempre, yung muna ngawas ka rin, dapat maging disipulo ko. Mayayari ka, pari ko. Mayayari ka tang, masanti ko mag-homily, yari na, no, lawanda pa mo rin, makanano ko maging disipulo. Because that is the best way to attract people. At siyempre, pa siya maging disipulo na kang Kristo, mabibiya ka king apong Ginoo. Opo. Mong pong pa mag-review rin pong members ng BEC, nino po rin kabibilangan da po rin? Ing gagawan ngayon big meeting laketang aldoy, may kiyabe ko. Then in BEC, not necessarily detang coordinators, not necessarily retang leaders na. Pero malyari dalang gawan deta. So, impisabi anti kanini. Anyang, I think that was last year. Yung sinabi ko rin kapadadapari, umpisanda na lang, reform, then kaya katamong BEC coordinators, karem barangay da, Ampoken Parish. So, last week, mag-meeting kami rening vicarial coordinators. At may kirandam ko karela, at kaya karelang pinresent so far, then detang miras karelang mag-report 44% karen parokya gagawa lang gagawan na rin ang mag-BEC la dati lang BEC coordinators kay bat detang other 44% alang ni information. Pero ining metong leader, mintay kita metong parokya, layo, makayabi kita ng ating information. Pero gagawan da. So, kay bat, atin thriving, raretan talagang mabiyang like Santa Ana. Santa Ana, mabiyang, Apong Ray Cruz. Aldoldo. Then tao, mikit-ikit lang, Aldoldo, Uli nga kakain, making way of life ni Karela. At siya, papasyalya ka rin. At naman detang struggling. At naman kano, metong yamu atang parokya ita, na alang malyari. So, yung sinabi ko, siguro uling ining problem ng kaya kahit tamang constraint, yapin itang ken communication, follow-up, monitoring, nyaretang vicarial BEC coordinator sa reta,
i-set up nila, bala mo ilang, nung wari kayong kumpanya ting middle manager, Sara. Banta, yung communication, mag-umpisa babo, papunta ka ring parokya, at yung bekarit. At I hope, ini makasahop ya kayong pa mag-monitor. And also, pa mag-sustain karetang bisang pasahop. Opo. So far ito. Mong so pwede lang naman pong maging miyembro o makyabe kening BEC retang nengkay po king parokya o bistaman pinausan talang Katoliko pero alila makasimbang Domingo, makanyan. Oh. Hindi naman yung mumunang kaya ken retang neighborhood. Keng siping-siping bale. Karin mag-umpisa. Karin mag-umpisa. So, buwan itang spiritu na ng komunidad. Siyempre po, tang spiritu itang maging palageno ko loob at may pamuklat na kayo at inan trust. Opo. Then kay pati tang pamisopan paking kay nanin pamangailangan kembye may sakit siya ini may papakontribute lamang yan. O kaya ini magkasayang mag-aralingan na pwede lang chip in labang kanita aso pande. Ang popotang mag-birthday, masaya. So actually, in basic ecclesial community, yung buri na sabihan ni yapin itang biyaya niya, yung igpahanak Espiritu Santo. Biyaya niya yung biyating gaptamo kay binyag. Igpa anak Espiritu Santo na mabibiyag kay katamo. Yan, kay katamong neighborhood. Opo. At sa nakasanting kita, limbawa, potang misan mo, ating kakasal, makanyan. Nang kaya mo na kailangan itang mikabans pa Ila sumabi nung pwede la. Uli mikikilala la rin din kayong parokya. Opo. Makanyan. O kaya, ating pabinyag. Potang mature na la talaga rin yung grupo nga rin, ating pabinyag. Mo na kailangan dalami episamban, banta, may turuanan la pa about binyag. Karin, ketang komunidad data, turuanan da na lang. Catechsis po. Aba, karin na. So, pati yung catechesis, karina mo rin magagawa. But of course, malyari ta po tan talagang mature na larening grupo. At itamong ikitaya po itang connection napin nini pong Holy Trinity Sunday ketang BEC. Uling abanggit yupin po nandin ining BM etong yung misteryo Pero ketang community ita, ketang BEC, bala mo, may aliwala pong misteryo ning BE. Anong no ka rin, may kitikit la. Kay but discover de po itang mystery na ning BE o bat makanini ko, hayupin po nandin. Pero uling misasabi-sabi la, ila mismo, may pag-share la at maka-discover la pa pong bayo ketang pamibiyebiyero. Tsaka masanting nanita, okay mo, andyan aliwa ka ako, tanggap na ka. Okay mo. Kaya katamo kasi nang kayang masakit nanita, ay, makiyabi ka. May pakitin tunay mo sarili nung ali-reject na kayo judge da ka. So, which is not good. Yung community makanya it's not a good community. Yung community dapat miyabi-yabi ka rin miyayaliwa. Nakitang pamiyaliwa, karin taya pakit. Muna man nga pong gano'n na, aluguran na ka, andyang aliwa ka. Uling makanyanya nga pong gano'n. So, ito. Mo po itang masanting yung luluguran nemong, pelalong itang matsura. Kasi sopan miya naman magbayo. Mo kabuditang atsuka mo po, atang okay. Ali. So, ito. Itang BEC. Dakal pong salamat, Archbishop. At para po, kening kay katamong katlungkutang. Ini po ing mumunang Webes kaya rin ing Pentecost Sunday o ing milabas 30 ning Mayo, apin po ing kapag masusyan ing kafiesta ng Kristo, ing pekamatas diling pari. Nano po ing payabot na niting kapag masusyan at bakit po mipapag masusyan niya king mumunang Webes kaya rin na po ning Pentecostes. Metong ya po yung parish tamo kenin king sulipan mong. Wah, king sulipan. Kang apong Ernie. So, muna ining kapag masusyan kang Jesus bilang mata sa pari, nakita mo king metong karing sulat king New Testament, chapter ning letter to the Hebrews. Jesus malamo mo, milalarawan niya ka rin bilang mata sa pari na yamu ing midaon para king kaligtasan na rin tao. Dinahon ng biyana. Of course, king Old Testament, atin lang naman kayo. Even during the time of Jesus, ay lang high priest, makanyan,
mata sa pari. Pero yung makayaliwakan Jesus, kaya magdawon pete animalis, dinawon yung sarili na. So, yamo yung mamilatan king Diyos sampo kay katamo. Actually, Diyos siyang pong tao. So, yung mamilatan niya, potang midadaon tamong panalangin kaya nga pong Ginoo. Usually, through Christ our Lord. Dadalan tamo kaya na. Yung nga man tamo kay English, mediator. Yeah. So, yung mag-mediate, kaya ta dadalan, potang mamarap taking igpa. Tingig pa, potang akin na yung anak na, of course, anakin. Semenyadya yan. Tang makanyan. At syempre, Jesus kim pa magdawon ng sakripisyo. Kaya pining kayang bien, Kaya nin pa mi dawon na ngayon may munga ini, ating bunga na yapin peka maulagan diling kalam. Balo may itang kalam may itang gift na na malya, pera milakoyin. Cellphone, mawala yan. Pero yung gift ay niya mawala. It's the gift of the Holy Spirit. Nya Pentecost. Nya Pentecost, patseting gap tayo, yung Spiritu, o yan, ing maging dalan banta akilala tayo Kristo bilang Lord, bilang talapagligtas. At king saab ng Espiritu po nga kakit tayo Kristo bilang kakatamong Ginoo, misusopan tamo naman akilala tayong igpa na yampi pakilala ng Kristo kakatamo. Nyapin akit tamo kay ba naning Pentecost mabalikan tayo Kristo ing talapangabos yung may down king sakripisyo. Nakapamilatan na kimpamidawan ng sakripisyo na, o ito, mira sa kaya katamo yung kalam ng banal na Espiritu. But of course, ay mayari ka rin, uling numakananong Kristo, may dawan niya sakripisyo, alalang aliwang sakripisyo nga dawan tamong ini. Metong yamo, apining manatili ng sakripisyong Kristo, damas. Nya po tang magdawan tamo, misa. Yayabe tamo, kimpamidawan ng kay pamidaw ng Kristo. Wala mo po tang mamarap tamo, midadaon tamo kay nga pong Ginoo, Lord, look at your son. Lawan may anak mo, kayabe kami. Kayabe na kami. Huling kapilan man, pining ebanghelyo na po, sabi ng Jesus, I will be with you until the end of time. Kayabe tayo. So, o inisangkan, bakit Kristo, tuturing tayang mata sa pari. Muri na sabihan, yung may dahon sakripisyo para king kaligtasan na rin tao. At yung sakripisyo din na, yapin mismo yung biyena. At yung sakripisyo ngayon ni, uling dapat ni, muning tao no ni, yung anak na ng Diyos, yapin ni Jesus, it is eternal. Yapin, po tami dadawon tang misa, tami dadawon aliwang sakripisyo, no ni sakripisyo ng Kristo. Nung wari mo, kalupa ning nung balo may detan tuning pork, pa-checkin namin, tang, malam mo Jesus, inggewa na yan, datang yan. May sakripisyo, tang, hanggang itang, hanggang po tang datang niyo. Opo. At itang kaya nga ito, pining, kaya katamong pa magmisa. Potang magmisa tamo, o yan sakripisyo ng Kristo. At makiabe tamo. Ito sakripisyo ito. But of course, nung makiabe tamo, ito sakripisyo ito, mayakit siya naman kayong mo. Nung makanan tayong babiyahin itang diwa ng Kristo. Kumbaga mo, ang amanwan niyo pong sakripisyo na nening kay katamong Ginoong Yesus. Alangang gayo at ala pong malyaring baga makabit kanito. Wala na, ito mo. Because taning gewa ng pamagsakripisyo ng Diyos kapamilatan ng Kristo. Hala na. The only sacrifice. At nino ing mag-offer kita sakripisyo nga ita, alang aliwano na Kristo mismo. Kaya pinyin kaya katang high priest. O ito po. At syempre mong pupugayan tayo pamuri ning Christ the Eternal High Priest Parish. Metong yamo naman po ini, ing karelang parish priest, among Ernesto P. David, karing masipag tamong pari. Panepong susuyo mo naman, keniking kaya katamong radio station. At migfiestala po nemong inyang May 23. At para po king tutuki, ing CBCP po,
Panagkat na karing anggang dioceses, ban makisan metong la king global observance ning International Day of Conscience, king June 16. Dikilya po no karin iti. At makananuya po kaulaga ing konsensya king Aldoldo pamibiyebyeta mo. Okay. So, nulawen tamo ini, may kumpisayan ni ketang inspirasyon na nitang metong konsul taga Kaya, Portugal, anyang 1940, pero miasay niya Bordeaux, king France, ating kay ka rin borders. At kanitang panahon nito, dakalare refugees. Opo. You know, at sula kitang border na makataya labye talaga. So, ngayon dening refugees, kailangan dinan lang visa. So, ining kaya ngayon lagyo na Aristides de Sousa Mendez. Anyang 1940, ating utos kaya na nala diri na no ning makataya labye. So sinabi na I'd rather stand with God against man, but never man against God. Ano sabi yan? Iyakuha na makasadya kung talakad para kingapong ginulaban kintao. Pero kung masadyan talakad king tao laban king Diyos. Kasi tiken itang order. O hininggawan mo. Wala mo anyang kanitang kapamabiya siguro kanta. Anyang kaita mo EDSA. Ating order king military na pamombandalar ang magrali ka rin. Pero may kiramdam dening kukomanda. Huling meni muna yung konsensya. So, ining Aristides sa ini, itang kayang konsensya yung pekiramdaman. Haluwain kayang milakoya obra. Talaga may kasakit siya ini. May lakoya, may... So, yung pekiramdaman, yung apong dito. Pekiramdaman, itang kayang konsensya. May kasabya ka nung more than 30,000 refugees. Opo. Refugees. So, uli na itang inspirasyon na ita, burireng, I think, 5 years ago pa itang may labas, inumpisan da na Ngayon, Pope Francis, nakatamo mo naman na lawan niya yung makisanmetong kaning International Day of Conscience. Actually, to celebrate siya yung April 5. Noon kaya katamo, June 16 na raw. Pero yung peka-importante kayo itang panagkat na lalong-lalo na ring kayanakan, itang panagkat, itang lawan, mga di at gawang paralan, para bang kanita mituloy ining makatakot nuclear war, nuclear weapons. Opo. Balo tamo yan, anyang may itong sample laki tamo ken. Of course, pamakanyan kakain tangkin Japan. Tanyang kanita. Atomic bomb. Opo. Na hanggang ngayon nilapan tutubo kitang lugar da ka rin. And so, pangadita mo sana malyari ta uling. Siyempre, nanong malyari ka rin tao. And niya pinining kapanyaw sa International Day of Conscience, siya pinitambalik din na rin kakatamong konsensya. At kakatamong Santa Iglesia, rin sabihin ng konsensya, unang-muna, you will what is good. Pagnasan mo yung mayap. At i-reject mo yung marok. Basically, At kaniting panagkat na, ng kakatamong Santo Papa, baligdan tayo nga pong Ginoo. Isa na Agustin, sinabi na, ating kanungadwang lugod, klaseng lugod. Mumuna, yapining lugod king Diyos to the point na pikasaman mo yung sarili mo. At naman itang lugod kang sarili mo to the point pikasaman mo yung apong. So, interplay. At manatili ka mo, kitang lugod king Diyos even to the point na isakripisyo mo yung sarili mo nung ingke kang konsensya, it is formed and informed. Ating mag-form kay katang, of course, kay katang kasalpantayanan.
Opo, mong kaya naman po lulugtang awsan tamong wisdom of the heart ne. Yes. Ara po kumbaga king malagwang salita ing wisdom of the heart itaping konsyensya arang makanyan. So mong ini pong amanuan tamo pong day of International Day of Conscience siguro kaning Pilipinas masanting niya pong pigunaman ne uling kareng recent months ampong years makasundo mo naman tang susulong dang batas abiyayon ini nga nuclear power plant karin naman king bataan ne. Wow. Very dangerous ita kan bagay kanita pa. The mere fact na area sundo talagang imalyari. Wow. But anyway, of course, nandiyan makatakot la rin at di naman apong gino. Nya Yes. pinini siguring meto nga sangkan ne nung bakit ti Pope Francis next year in Jubilee about that. So, muna, importante yung konsensya talaga kay katamo. Yapin po tang sabi tamo, yan nalaning konsensya yan. Ano mo sabi nalani, wanang may kapal na yan. May kapal na. May kakain na nga na cardiosclerosis. May siyas na puso, may kain manhid. Opo. Patang manhid na ka, pwede kang simba, ang giyampang dengki kang magobra, mo suswelduan. Pwede ka simba. Balang may nakamakakonsensya. Baka nang ladugure, hindi ka magobra. O kaya na swelduan mo man, pipirainan mo lang. Tama ka niyan. Opo. O kaya, simba ka, kay ba't ating kang lebasan na taong talagang mamamatay niya mo, lebasan niya mo. Kay, okay mo kaya ka. Kaya wari, makanya itang milyari ka retang Pharisee, detang kain Levita, yung sinabi ng Jesus, kay ba't ating Good Samaritan? Tang tinyang may konsensya yun. Tang makanyan. So, very, very important talaga kay katama. May itong kaling nandiyan kakabayang istorya. Ating, in-istorya ko niya atake ni. Ating may kukumpari, pache Lunes, sa Biyabe lang pupunta Manila. Friday, Mulila. Kay ba't, misa na niyang Mulila Friday, mamalagwala, waling plano rangan, lumulang dinner, dening karelang kain, Mulila kayong probinsya. Opo. Sake lang MRT pakanta. So, siyempre, saglulo, makanyan. O ning kabang isa saglulo ra, dening adwa karela, tiran din ning magtindang kahay prutas. Mengog sa itang kahay. Pero din rechula, tinukiya naman. O na niya makaluklok na laki ang kahay mo kanyan. May paindatun. Big move na yung train. Nang kahay, pepapara ya kaya tang next train station. Magtakala, kinulda siya ng milyari. Kaya, mintay sumangit, sinakayang pasibaya. May balik ya po. Kaya may balik ya. Anyang kakuldas na kakapkapya karetang kay, bulag ya dugo pala yung ning kain Lalo yung kay, melon sinopan Yung samasanda na laretang prutas sa titindanan, sorry po, ana. Dito pong kayabi ko ilang may katod kay kayo nga Manyad ko pong dispensa nga Kaya ba't inabutana ng magkano, dagdag ila po rin, ikareng panggastos yun. Kaya itang istorya nga itang kaya sabi na kanunining kaya. Sabi na nining tao, are you Jesus? Are you Jesus? Wala yung konsensya tamo, yung pakiramdaman tamo. Dahil to ay lupay nga pong gano'n. Kalupa na mo kang Aristides. Hanggang ngayon, see? At inyang gewa, karayuta mo. Tamang balo ito. Pero, kalupa na nita mo raman, mantang gewa mong kayapan. It will not end. So, Mararamdam po hanggang yan Nemong. So, mong kani pong may sabing panagkat, may agkatla naman po rin kaya na kan, bang kanita mag-participate po kan mo. Uling buridala pong mag-engage po. Kani nga advocate for a world free from the risk of nuclear proliferation. Lalo na ila kasi kaya lang media, So, they support itang anti-proliferation
of nuclear weapons. Yes po. At ayan po, dakal pong salamat Archbishop at mag-break tamo pa po at pakiramdaman tala pa ring mapilan apaganaka ampo po ingkantang Tayo Na't Magdiwang by Himig Jesuita. Tayo na't magdiwang, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa Kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Tayo na't magdiwang, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa Kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Tayo na at magdasal na maghari sa tanan, ang katatagan, kapayapaan
Malikya po yung RCA's Hour, Keniking Radio ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dimdam tayo po, ingkantang tayo na't magdiwang by Himig Jesuita. Isundo tala pa po nga ni Rening mitatagan pangkutang para king kekatamong Arsobispo at Archbishop para po king kalimang kutang. Formal na nepong pinroklamang Papa Francisco in Catholic Church 2025 Jubilee. In papal bull na atin niya po nga titulong Spes non confudit o Hope does not disappoint. Malyari kayo pong midake mapila na amano dikil kaniti. At syempre po banta, para king mumunang kutang siguro mong nanuya po ining Jubilee tang 2025 Jubilee at bakit ya po ini bagagagawan. Okay. Muna, itama every 25 years may ka-Jubilee. At in Jubilee, munang-muna, yapin itang always, Jubilee, itang nga pong ginu, merciful ya. Nakatamo pa po rin. Yapin next year, in gewanan ng Pope, pinili na yung kay Jubilee of Hope or we are pilgrimage of hope nga na. At ginamit nining ang pamuklat ining kayang binggit ka rin ng reason yapin itang ing sinabi na ing pag-asa o kapanayan nano kaya pampangan mag-disappoint maka-discourage ing kasalpanta ing kapanayan. So kaya nga pong ginune, nakasiran kapanayan. Bakit? Insabyanan ng Santo Papa Pin, yapining, kasi ing apong ginu, ing kayang lunus, ing kayang mercy, ing kayang pakalulu, alang kayang ganan. Alang kayang ganan. Nya, kining daranasan tamo, gera kin. Pilana yung banwa yung gera king kay Ukraine, ngeni Israel-Palestine, kay ba't ini pang makaambang takot nuclear, miyayaliwang gamit nuclear na pwedeng makaumpisa keng gera, makayan, o yan yung kaya katamong akakit na makatakot. Ngeni, siyempre, yung kayo san kanini, yapining hope, magtiwala, at may kapag-asa. At ining pag-asa ngayon ni akit tayo king hapong gino. Uli nga pong gino malunusan niya, nakatamo pa po rin. Nakatapa po rin. At may pakit na yan. King gino tayo sa Kristo, may heteya, pero nakatalikwan. Noon lalo nakatapang likuran. At yan imburi ng biyayan ng kakatamong Santo Papa. Nya, this coming Eve na ning 2024 ken December, buklat na itang Holy Door. Kay ba't balo ko, kareng dioceses all over the world, December 29 naman. Karin niya, karin lang may buklat detang kay Holy Doors. Pero, ngayon pong banwang iti bilang pamagsadya para king Jubileo o Jubilee 2025. Kaya ning Jubilee, Pilgrimage of Hope. Ngayon pong banwang ngayon Year of Prayer. Siyempre, makanano kang may kakapanayan or hope nung ikamanga di. So, tapin po tang mga di ka, ating kapang papasyaga kay kapanayan. So, inaburi sabihan na po tang mga di ka, ala ng pag-asa. Ating may ito nga joke kanita, kayang aeroplano. So, may kaya, ating milyaring may sira yung aeroplano, tsaya kayang babo, So, sabi na makanya ng captain, kareng kay, so, this is your captain speaking. And I ask you, please pray. And may gulula rin daw. Nano sinabi na ng kapitan na alata na ka ng pag-asa. Kasi rin kaya bala mo makanya, mo, prayer is the last resort, Tara. And actually, no. Every day we pray. At in taong mga di at manalangin, at yan imbiyena panalangin, buri na sabihan, magtiwala ya mo king Diyos sa mapamakalulo. Yapin, bilang pamagsadya, next year, yapining panalangin, manalangin. Ya siguro, panagkat ko po, kareng kay katamong
kay pamilya niya. May kapanahon na mga di. Dan kay masanting mo rin kutang tamo everyday. Ngayon peka maulag ka kay katamo everyday. Kaya biya kaya yung panalangin. Ako nang kay pa ako lalo yung everyday. Itang non-negotiable ko is to be, of course, celebrating the Mass ampong kay Blessed Sacrament. Non-negotiable it. Nung nano ko man oras ka, jambing basta magkay ko. Tsoko ka rin na kay bala mula namang malilyari pero just be there, present. O siya mo naman balon nang gagawa ni nga pong Ginoo. Tamo present ka. Kasi da kaligagawa ni nga pong Ginoo nga ta present. Ne? So, potang present ka, akit mong gagawa na. So, easy to participate. Harapin. Next year po, pagsadyan tayo, panagkat na ning Santo Papa, yapining year or Jubilee of Hope. At isa sabiana, let us continue hoping, sundo tamong manintun pag-asa at kapanayan kong Diyos, huling etamo ma-discourage. Nakatamo si Renlo because yung hapong Ginoo, alanghang yung kayang lunos. Opo. Kalunusan na katamo. Mga banggit yupin po ne, dakal gagawa ni nga pong Ginoo ng maralas absent tamo ne. Anya bala mo in a way ini pong Jubilee year. Mag-renew yan ketang pamanwala tamo king apong Ginoo itang kekatamong faith. Uling nandin po mi pagkwento tamo banggit yupin retang itang hinalimbawa yung due to AI tambala mo etano maniwala ning kay king itapong tema yung 58th World Day for Social Communication sa AI and the Wisdom of the Heart. Uling neng kay, mas papangibabon tanitang AI kaysa ketong Wisdom of the Heart. Milalawot na po king apong Ginoo. Bala mo, yung apong Ginoo neng kay, tutod kay nga asahan tamo niya, itanang gawa. Tamo ito makanyan. But we do not know. Uling, kaya nga pong Ginoo at tune bayo tapalin to kaya tiging yato. Ako, may ito nga pasalamatan ko, anyang 2020 COVID, kahit kwanta, wali nga lang gagawa, na lang yung schedule, mag-treadmill. Kapag mag-treadmill ko, very short kay moment. How many seconds? Basta, linto na mo kabid kayong isip ko na kanita pang minuna bayo ko pamibait at na ako kayong isip na ning apong Ginoo. Tama kanyan? Na akong kasayang-kasaya. Na kumulin to anyang magintao at na ako kayo. Na ako kayo. So, ako kasayang-kasaya. So, nung na ako kayo, balo na uling ang ginawa ka na ako. Yung makibalo. At nung manating kong isipan na dapat uli na mo ring sasabyanan nini, den karanasan tamo, but God is more than our experiences. Una siyempre po, tang makanyan, buri makialam ka. Bala mo, kaya pa magluto at may kialam mo at makanyan na, kakakay katabang, dinina ng pasibayang asin. Kaya bandantalwe, nakalat. Ngayon pala, itang karing magluto. Pacheck kayo, paborin mo, ling mag-evaporating kainan niyan. Kaya luntoy talaga lasa. O siyempre mo balo, itang kayang may siraing. Nang kaya biya mga siray. Yan bala mo ulam yan. Oo. Potangatin na pong mikilam. Wow. At itapin po king ulam nang kaya potang dimla ka rin palon to lasa talaga. Wow. At yan po, Archbishop, dakal pong salamat. At ngayon po, wala kayo pong word of the month tayo or trivia. Pero atin tamo pong buring malinawan. Ini masiglaya pong yan king karing kaya katamong balita. Uling recently mo, ining kaya katamong divorce act anang makanyan po. May pasarya king last and final reading king Congress siya po ita, po. At makabinbin niya pa mo rin po itang metong pang act o bill na makapasa naman king Senado, po. Ngayon po siguro Archbishop, bang kanita, mika dita ka kamalinawan. Ako tangko po kayo nandin hanuya po wari, ining pemyaliwaning divorce ang poning annulment. Well, siguro muna ko tang tayo nung legal yan. It's illegal.
in kind divorce. Huli nga chicken constitution tamo. That the family and marriage is sacred. Makabiya kang constitution tamo ita. So, ini pong divorce, patse pisabihan tayo divorce, valid siya. Valid yung divorce. Alalang making sagabal, keng karelang kasal. Valid siya. Nya, patse sinabi mong divorce, itang valid ay sisiran me. Ne? Sa bala mo lalako may bisa, but it's valid. Ene po kalupa ng yung sasabihan tamong annulment. Yung annulment po, at least kay katamo, kayong Katoliko. First of all, ala naman divorce kay katamo. Kayong Catholic Church, alang divorce. At yung tamong annulment. Makanani yung annulment. Kayong canon law, at yung tamong 12 impediments na ikamalyaring makisawa. Mga tsula rin ng impediments sa rin. Ngayon ipacheck, kinasal yung metong lalaki, ang metong babaeng bininyagan Katoliko, kay but after some time, ikit da ating impediment. So, in declare na kanita ng church, yapin itang annulment. Mari sabihan, alayang bisa yung kasal da from the very start. Uling, ikit da lamin talapi samban, binleso yung pari, moro-moro ya ito. Uling, ela capable para kasal. Uling ating ka-impediment. Bawa, threat. Ne. Nyang belikan dalaretang video at itang armalite ng tatang na ng makatutok ya kaya marriage siya ita. That's not. So from the very beginning, there was a marriage. Annulment siya ita. Announce na ng church from the very beginning na alang kasal. Opo. So ala kasisira na kasal. Keng divorce, ating kasisira na kasal, ulim valid siya. Opo. Itay nga man wanda pong dissolution, na baga lasawan de po. Wow. Alang marriage, keng annulment, milyari. Ika mula, tsula ka rin, magmuro-muro lari, tawaling ating impediment. Ngayon kaya naman divorce, ating marriage. At nanggagamo sisiran may itang marriage. At kaya katamo, Catholic Church, itala kakasal din divorce. So, at yun naman pong isasabihin na makalunos sa mga bukbukin ng asawa. At yun naman pong ways. Dalaya keng court. At yun pisabyan, makananing ikayarapan. At yun pong solusyon ka rin. It's not divorce. So, nung panasakitana ka, dalami keng court. Kaya ba't ating paitang miyabe masalese at illegal separation. Pero malyanong miyasawa. Kasi valid yung kasal. Legal separation mo. Ulim po sakal may pa ba? So, legal separation na makanya mikawani. So, divorce, baluta mo in other countries, especially King States, ating metong research, pinos de katang aldo baling ikitse. Netang mag-divorce, kay ba ni second marriage, podang kay, mga 60% tata, or 40%, makanyan mo rin. Kay third. Ne? So, in punto talaga yapin itang kay katamo, maknan tayong akiting kasal. O yun yung buri ko sigurong i-promote tamo. Potang kakasal. Kailan na kay Santa Iglesia. Nya kakasal kayo, may kalugod kayo. Kalugod kayo. At nya kakasal kayo, bang kanita manatili lugod yu. At malyari ang manatili lugod yu, nung kawangis na inulugod na ni nga pong ginong. Maralas sabihan ko, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala. Dahil ito'y nakasalalay sa wala. Nya po tang ewari, kaya salda kayo, tatanggapan niya. Opo, tatanggapan mo yung buo. Nya nung misenaldo, magtaksilya, pati tatanggap mo. And you remain faithful. Nya bisa kayong kasal, uli yung kasal, mo rin nasabihan, tandanin yung lugod ng Kristo. Nya yung kasal ay ni po tambiyaya niya, papanatilyan yung lugod niya. Nya, till death do us part, na ang kapotang mete kayo, ala ng kasal, pero may natili talugod. Kasi itang lugod ay ito, yung manatili forever. Ya po yung panay yung sasabihan mo, ing lugod yung magpanatili. Wow. Yung lugod,
papanatilyanin ng kasal dapat. Nya nung kinasal kayo, mikit kayo mo kayong online. Kaya masyari ito. O kaya, kinasal kayo, pinikot niya mo, may buktot siya, makanyan, o marine kayo mo, that's not a good reason. It will not stay. Itang lugod kalupanan ng gangapong Ginoo yang manatili. At ita po ne. Okay. At masanting niya po ining explanation ng Archbishop. Puling mo nga reni po nga manalakaran tamo ne. Pari mo naman. King side na po ning Pisamban. Babash do po ngeni. Uli napin din ning aliwa talagang pro-divorce la. Uli na nitang kasangkanan ping ita na ing paniwalan daretang manasakit. Bang kanita may bulos to kanu. Ketang makantang senaryo. Well, pero kaya katamo, that is not something new. Uling Jesus sinabi naman, in the world you will suffer, ana. King yato, ana, usiga na kayo ng yato, panasakita na kayo, pero eko mi gagana kasimbot ko niya, ana. Sinambot na ako. Nya Jesus mismo, kaya mo rin, anti-divorce siya. Uling nga diyang Jesus, no divorce. Ngayon, ipacheti na lakad ka para kanita, siguradong may itong sign, you will suffer what Jesus had suffered. Ngayon nakabisa mag-suffer makanyan, follow somebody else. At ayan po, dakal po salamat. Nya masanting mo naman mong ne, itang mikakabalo pa, bayo. Kakasal ne. Ren pong ngaliwangyan ni 2 months lapang mikilala. Kasal. potang interview mo lang, kay kano, daran-daman ka rin pari. Mga ko kalambat may kilala. Nung ka rin kayo may kilala. Online po nga. Online. Anyaring kayo mong masanting yung balikan. Nung no ka rin kayo may kilala. Nang kayo po talagang akit mo itang nekasanting po tang ing lugar nung lami kilala. Apin mo naman yung Pisamban. Yes, good. Sa masanting niya pong foundation. At ito po mong dakal pong salamat nga ni Babyemiya po kay kayo ining penandit. Po tatin kayo pong buring balong maulagang punto o kaya po kapabalwan ka rin kay katamo pong listeners. Okay, so munang-muna po dakal salamat kang kay kayong pamakirandam at buri kayong susugan ining tungkol kay ning divorce. Lawan tayo po ini may itong yung hamon kay katamo. Lalong-lalo na ikayo pong kasal, lalong kang Pisamban. Ing mo muna kung pakisabihan din anak. Ikayo pong anak, kayanakan, ikayong kayanakan, pakikwanan yung maging kasangkapan kayo keng pamipanatili da ring kaya kayong pingaring miyasawa. Manatili kayong kasangkapan. Itang nengka pro nanay ka, antay tatay ka mo. Magululo. Of course, aliwa mo rin kaya na kandetang mismong miyasawa. Kaya tangal do, ating ko nga kasabi, sakit din tala asawa nga na, makanyan. Kaya sinabi ko, baliw po tang ating kundarandaman naman na, haya mo, kaswelo ko po, yung asawa ko, wala akong problema, yung asahan ko, yung gagawa na, yung sabihan ko karelaya ko, baliw po, ala ko pakisakramento kantaya. Lulub kayo pa mo, kaya pasabol na ning sakramento. Potang dandaman may palagyo yung asawa mo, may bug na kang manumbok. At sundo may paluluguran. O ito'y lugudapong ginawa. O siyempre, kaya katampo, talulub ka pa ka rin, diborsa mo. Ano ka maging sakramento? So, ay po. At mong reni pong anak masanting la namang kay baga instrumento neng kay ilang mo naman tang maging way o bat magi yang buoy tang family yes. Especially po tang ring anak kakit na itang sitwasyon na yung masanting pero ila mismo yes. Pakikwanandang bubuan yes. Detang matwaran so maragula naman pong bagay talaga. Wow. Rening anak. At ito po, bayo tayo po pupusan ining kay katamong pisasabyan. Nung atin tamo pong messages, kaya ni pong kay katamong Facebook Live. At comments po at aliwa pang greetings. Ayan, panayan tala pong bagya.
Ibat po kang Angelina S. Garcia, maya pagat panapon po Bishop Apong Dong and Sister Chinchin. From Agnes Sablan, maya pagat panapon po Bishop Dong, Miss Chinchin, admin and staff at King Beloved, Smapris mi puy among Ronnie David Cao. Sayang eda kayo po disnan napon Apong Dong, nang minta kayo po King Wake ning Antico, iimang Peleng Gonzales. Ibat po kang Jeanette Okmer Mainza, maya pa oras po. From Beth Wilson and Crystal Relos, maya pagat panapon po Among Dong and Sister Chin. Sally Galang Kunanan, maya pa oras po Among Dong. At ayan po. Kapatid po itang Sally. Or ka magpisan din mo. Ayan, at dakal pong salamat. Kareni pong kaya katamong comments. Anti mo rin din pong menan tabi. Kaya pong kaya katamong RCA's Hour. At talagang sulit na po. Lalo na malagad tayo mo pong araraka. Happy Archbishop Dong. So ngayon po, among Dong malyaryo kaya pong panimunan, king panalangin at kaybat po. Ibiyaye po ing bendisyon. Ilagay ni pampaning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami, dakala salamat at pepakilala may sarili mo kay kami. Metong kang Diyos na alanganga yung kay kang lugod, alanganga yung kay kang pamamatawad. Balo mi, anak mo kami. Inga doon mi sana din nyo kaming grasya bang kanita, ining kay kang lugod at pakalulo. Yan naman yung saslag kay kaming pamibibye. Ban makilala kami, anti mo ang kaluguran mong anak. Busal na ning miyayaluwang kay kaming daranasan ginu, lalong-lalo na retang yung makayakma, karing kay kaming asahan. Dinan mo kami po sanang kapagkumbaban, bang kanita, manatili kaming manalig kay ka. Ulim balo ming mas balo mo, nung naning kay kang gagawan, kay kaming biye. At kapamilatana, niting kay kaming abe-abe, pamipapagsalita, kaniting oras ginu, ini sana maging dalan niya. Banta lalo lumalaming kay kaming kapanaligan kay ka. Iti nga na doon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuma natili kay kayo. At kaya ka antimurin. Ito may pahinggin ng Diyos, bendisyonan na kayo nga, nagpampo ni nga na, po ni Espiritu Santo. Amen. At kakaluguran, milabas po ing metong nga oras ang makabaldugang kwentuhan kaya be ing kay katamong Arsobispo. Dakal pong salamat king pamanantabe kay kami at mikitikita mo po king tutuking RCA's Hour kaya ni pamurin king radio ning kay katamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Ichinchinugid, mamun at pasalamat kay kayungan. Okay.